Mirimu ya kugwatanio kimwiri ni yabatirite na gikiro kinene na ica ikuhi thuthurio kionania namba nene ya atumia aritu makinyitikana na murimu wa syphilis riria marekwa ithimi ciao. Syphilis ni bacterial infection irehagwo ni bacteria etagwo Treponema pallidum na ni murimu treatable. Kiria kiratuma tuhote kunyita wega riria atumia magia nda ti kwagana maragana ni gukorwo urakorwo ni hingo iria twikaga screening ya mirimu mingi. Kuringana na Ndagitari Nderitu wa Wangui kuma thibitari-ini wa Nairobi Outpatient GAF, undu uyu ti kuga ati kuri na cieko cia waganu gatagati ka atumia, akiuga ati kungikwa ithimi no gukorwo kwina andu aingi mari na murimu uyu. Mode of transmission iria nene muno ni uhoro wa kuonana kimwiri, no ugakorwo warikia kunyitwo ni murimu ucio ni kuri other methods iria igukorwo ni ati either ni wagia ka syphilitic chancre karia kararuta tumai ukahutania na handu ngothi iturikite na agatwika murimu ucio ni watwika wa kwikate wa kugwatanio. Ningĩ ni ugwatanagio thiini wa blood transfusion no ukorwo ukigia thakame ngihutania murimu ucio ni ukuhituka. Njira nene makiria ya ugwatania wa murimu uyu ni kuonana kimwiri hatari na njira cia kwigita na ni wikaraga utekwiyumiria na kwiyonania gwa kahinda. Harĩ stage ya syphilis ni kuri primary syphilis. Primary syphilis kuma muthenya uria wagwatio murimu ucio nginya riria stage yo guthira itika ciumia thikũ 3 guthii nginya 6 weeks. Harĩ duration iyo ni ukona tu symptom kidogo tari ugachankre ka ukomera kuria nginya makoragwo. Syphilis ni etagwo great imitator tondu ni hota kumimic mirimu mingi. Ugakora ni uraturwo ni muto no ni syphilis, ni na karoda no ni syphilis. Kuri mutumia muritu ri na murimu uyu wa syphilis ni uhuthu muno kuutambia kuri mwana uria utaciaritwo, aningi no urehe mathina kihiri kuri mwana ucio aciarwo. Murimu ni ureha miscarriage, no urehe stillbirths, no karehe nginya birth defects imwe ta ugakora the cartilage ya nozo kaingi ni presentaga ta cleft palate. Ugakora mwana ni aciarwo cartilage yo itarikitie kwihinga na yakorwo ugeciria ni birth defect, but this birth defect yareho ni undu wake murimu wa syphilis. Ningi ni gukoragwo na frontal skull busing, ugakora mwana kiongo ha mbere ni kibete na kiiba ni undu wa murimu ucio wa syphilis. Tuthiite uguo ugakora ningi maguru ni mathondeka nyamu itagwo bowing of the tibia, ihindi riria muthirimo rigekunja tari guthondeka ota na higio it is still an effect of syphilis in utero. Ugukiri uguo Ndagitari Nderitu ni oritie thirikari gukorwo na mubango wa gwika ithimi nyingi kuri arwaru makiria nginya kuri arume kuona atumia no makoretwo makiamukira motungata ma ithimi icio. Statistic nyingi namba citu ibasitwo hari atumia aria aritu, no tikuga ati murimu nduri in the community. Ni haria tutari na testing mechanism ya gutesta andu othe, no twita Nairobi Outpatient GAF Limited twina ka advantage kamwe twinako ati ni undu wa gukorwo twi in the GAF market. Part of the screening process ni tura screen andu othe hari murimu wa syphilis. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Kuri wa Gicimu.